Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Exodo Kapitulo 20, versikulo 12. Dayawem da amam ken inam, tapno na pa o ti panagbiag mo iti daga nga inted ko ken ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa di numanan ay ati papanamdo na anak ko. Rumabiin ngam rumwar ka pailaang. Adda nga rod papanak nanang. Kan mabalin ka di. Di dakon biyangan iti anyaman na kayat ko nga aramidan. Nataenga na kon. Iso abaybay andak ko man. Ngam, apay nga meen amasapul arabi iti irurwar mo anak ko. Naglawaan mo't iti aldaw. Gaputawam mo't trabahom ita. Husto nanang! Di daktaktakan iti pagnak. Kan ulitak manan nga ibaga, saan akon nga ubi nga basye, tapno idiktaryo pay laang dagiti masapol nga aramidak. Nawatan nyo? Di mo man kumantagidaksan ti ibagbagak do na anak ko. Madandanagan lang amin para ken ka anak. Adula amin nga muyo. Panawan kayo man laangan. Istorbo kayo iti pagnami kadagiti gagayam ko. Oh, ato iti sabaw, manang dona. Umigop ka, tapno mabang-aran ka. Agyaman nak Alex. Nagsakit at talaga ti ulok. Kasanumat ngamin, nasobraan ba't ngamin ang tinagbartak iti rabi Impaturay yu manan, adi yun amo ti lubong yu. Naimbaglakit din tanasing pat ti driver ti taxi anang ipaluganan dakan ka. Kat intulod na ka dito'y balay. No sabali lang ataday jay, amang ano pinagaramidan na ka niti may kaniwas. Di ka man agpakalaing manan, Alex. Saan aga puta si katakay kayat ni nanang kat abuso mo na? Laglagi pam. Nangat nga to ti posisyon ko di pagtrab-trabahwak ngam iti si ka. May promautak to manan. Gapo iti kinalaing kong agtrabaho iti opisina. Si ka ngay, agpatingga ka lata nakasta. Agramot kan di ta pagadalan apang isursurwam, gapo taawan mo't arapaap mo iti biyag. Manang, ado ti arapaap ko iti biyag. Ken arapaap ko para kininanang. Sayang laeng. Gaputas saan amakita day ditatang. Gaputa pimusay maten. Ay na, agpatingga ka laangan iti arapaap, Alex. Gaputa awam mo't gungunay mo, tapno tunuyom dagita nga arapaap mo. Sana po no day ta, manang dona. Namnamaak nga addan tumot lang gasat nga itad ti apo kanyak. Kat magunod ko dagiti arapaap ko. Nagado ita, tinaapit tayo anak natang tatang. Sapay ko mata makatsamba tayong tumanan inton sumaruno. Tapno adda mainayon iti ornong tayo apagadal kunto. Wenyarod anak kao. Ay pasinsya ka na. Nabayag ka nagsardeng ka iti panagadal mo. Gapo iti kinarigat ti panagbiag tayaw. Maawatak tatang. Tinapatag, makapagtuloy akmatlaang agadal. Sana bale, may salaangan atawan. Agturpusak ton iti korsok. Baring adan tumat gasat ko, tapno mayaon kayo iti nalabas a kinarigat ti panagbiag. Agyamanak takasta ti kapanunuta manak ko. Kat di ka madanagan. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Gaputadan umdas nga urnong tayo para iti dayta. At iti Diyos, Maria ading ko. Agpalamiis ta. Kabayatan ti panagis istoryata dito'y paraangan ti balay may. Agyamanak, manang. Ay, makapabang arti uminom iti nalamiis ita. Gaputa nagdaga ang ti panawan. Aguray ka. Apay anagunag ti na ay mau. Adda ka di parikot ading ka. Awan matkit di manang. Kailiw ka laang. Kan kailiw ko matandag iti daduma kakabsat ta. Kayat kun ida makita. Ngam adayuda mat. Day tanga ta talaga ti pudno arason ading ko. Wano, tila tasigod aparikot mo ti pagkaskastam. Manang, nagsakit ngamin tinakam ko. Di nagpayam mo nga irespeto ni Dona nga anak ko. Diyak mo,
No niya launay tinagkurangakan ko na. Tapaya nagbaliнаkas jay. Sigudon anatangken ti ulo ti anak mo. Iso asaan ako na mas daaw no apaya kasjay ti ugali na. Ang sapay la kumata agbaliw tumulaang. Sapay la kumangarod. Takas ta ti mapasamak manang. Masaksakit anak. Lukas jay amarignak at inak man la kabilangan ti mismo nga anak ko. Ala, di ka madanagan. Tulungan ka mang idawdawat iti apo iti daytading ko. Di mo latasardayan ti mang bagbagakan ko na. Bareng makaamiris tumutlaang. Ay, nagmayatan ti kastoy. Nangaton ti posisyon ko iti opisina mi. Gaputan na promote akmanan. Talagang amin ang naglainga. Deng, masabat ka maggayam dito'y dalan, anak ko. Madlaw na karagragsak ka. Ay na, talaga naragsakak, nanang. Mamalin ama-amuan, no anya ti pakaragsakam launay, dona anak. Anya? Ay, awanan bibiyang nyo. Sige, tita kayo man lang. Una yan ti anak ko. Imbis at tulungan nak amangawit ka dagiti imit ko a grocery. Ngam pinanawan nakit din. Nagalasa talaga ti ugali da ijay nga anak ko. Dona, anak ko, ilutam man to'y takyag ko. Ha? Nagsakit ngamin, anak bagkat ka dagiti pinalingkik itay. Apay asyak ti baunan nyo ang mangilot iti takyag yo? Saan ang maibagay kanyak ti agilot? Gaputa may sa akon ang manager. Anya? Wala nang. Pudno tinangagyo. May sa akon ang manager iti bangko a pagpapayak. Iso adidak man pagil ilutan na kasta. Ha? Unay kan manang. Tanangam kumamat ti panagsasaom kininanang Arig na saan kamatan ang nakabaddak iti daga. Gapo iti dayta ajar mo. Laglagi pam kuma. Inatalata ni nanang. Kat awan ta iti saad ta ita. No saan aga po iti panangisakad na kadata. Kat saan kumot ang nalipatan ngam ibagbagak laang tipod no? Di ka kayo man lang. Talaga sa anak nga amo nga irespeto ti kapsat mo, Alex. Kasla sa anak nga ina, iti kasjay apa nagsasauna. Jakmat lang maawatan no, apay akas day ti ugali ni manang dona, nanang. Muto'y tatakayag yo. Siya kung ti mangilot. Agyaman Alex, anak ko. Intod maminsan ngamin, ag-tricycle kayo latan. Uno saan? Yuray yulat ta kanyak, tasak ti mapan makitsinda. Wan, anak. Katagyaman akan ka. Nasaya at mat, tanaran na akti kaadam dito'y balayaw doon, kaanakan. Apay ka di, auntie. Ada ka di napatag na ibagayo kanya? Talaga nga ada. Kat sapay kuma, tadanggan na. Anya ka di, dayta? Bumulod kayo ka di manan iti kwarta? Saan doon na? Kaputa saan ko pa'y matlaang akasapulan. May papanday to'y iti madiapan na kilangan mo itinam. Ha? Kaya't ko nga ibagakan ka, amasaksakitan ni nanang mo, gapo iti mading ay pagpakitam kan kwa na. Di mo pa'y matam mo arespetuan. Auntie, Pangaasim do na kaanakan. Ipariknam kumamat iti inam ti panangipatag kan panang respeto. Amangan no agbabawi ka, no di ka pa'y lagbalaw. auntie, awan ti madingar aramida. Dayta ko matilaglagi pa nyo. Overacting lang amin ni nanang. Iso akas diyan naglaka masaksakitan. Anya, saan akas diya iti kabsat ko? Kasjay, auntie. Oray panagnakakpay itakada kayo. Talaga natangken ti ulom doon. Natangsit ka. Sapay lako mga rood, taagpaot ti biyag mo. Gapo iti di mo panang respeto iti inam. Anya? Ay na, auntie. Kalukwan, dagita nga ibagbagayo. Apay kumaasaan nga agpaot ti biyag ko. Nagsalun ata ka tao. Pagkat katawaan daklaang, gapo ka dagita nga ibagbagayo. Agbasa ka ngamin iti Biblia balasang ko.
kat masarakam ijay ti bagbagak. Pangaasim ta respetuam ti inam. Gaputaawan met Apolos ti nagkurangan na kan ka. Ay ni, si kamot gaya manang Dona. Naimbag nga oras mo. Ada ka diti amam, Althea. Ada na patag na ibagakan kwa na. Adda manang. Sumrag ka pa'y Iti unang ti pagsaritaan nyo kan ni tata. Saanan? Kayat ko laang ti makilinawag iti amam. Ha? Asino ti sa nga ile, anak kaw? Ape, di mo pastragay. Saanan? Lakay dyan. Kayat ko laang ti makilinawag kan ka. Pangasim ko mamot manang Dona. Irespetom ti ama. Di ka man makibyan? Saan aga po ta si kati agraraman a nobya ti kabsat ko kat natangsit kan? Anya? Ala, panawan na kami pailaang dito'y anak ko. Pagsaritaan mi kinimanang mo adona, no anyaman ti gagara na kanyak. Ita, anya kaday ti pagpupungto tamakasta. Tauray kala imay dito'y balay, kasla kumilaw dagita matam. Anya ti nakabasulakken ka? Kasano? Kat man nakibiyang kamot alakay? Anya, kasano ana ibagam ti kasta? Di ka nagindidiam mo. Sika tinagipulong ka ni Auntie Marla iti saan mo't apudpud no. Uray saan nga imbaga ni Auntie amok asika tinagipulong. Imbagak lang mat kini antim tipud no. Nakakaasi ti inam, gapu iti kanayon mo apanang pagpabain kan kuana. Pasaray makitak at tumartaraigid dagiti luana. Masyanak unay kan kuana. Man nakibiyang kayo ket dia talaga. Padamlaang ti anak mo nga awan nagadalan na. Kasano nga min? Awan mo't kwartayo apagadal na. Saan ka akayat atutupan, Dona balasang ko? Ngamday to'y laang ti maibagakin ka. Kat sapay lako matadumngeg ka. Uray saan kami ang nakaadal, ngam amumi tinasayaat nga aramid. Ken amumi nga ikonsideratirik na ti sabali. Saan nakaskin ka? Bagim lang ti amam. Natangig ken managimbubukod ka. Anya? Dagiti awanan pa in. Pinabainan nakit din day alakay dyan. Diyak mapalabas day to. Ibagak tinaramid da nga agamakan ni Alex. Tapno madadaol dan iti imatang ti kabs. Ha? Ada na portak alugan asumungad. Maduman! Ay na, Alex, anak ko. Nakakasi tilaga ti kapsat mo. Nakaruti pan nakadangran na. Gapoy ti pan nakadungpar na itilugan. Huwag nga rod, nanang. Ngam sapay la kuma. Tamalasatan ni manang da ito'y anapagtingnan. Saan na bali? Saan ba't nga intarayan ti nakadungpar ken kuana? Kalaat ka nung amin ang bimalasiw iti kalsada ti kabsat ko. Sapay la kumatakas ng agpaiso anak ko. Uray kas niya nagalas dagitim pagpakita na kanyak nga inayo. Ipatpatag kulat na ni Dona kabsat mo. Amok day tananan. Isungad kararag tayo para iti kabsat ko. Awan imposible kini Apo Diyos, nanang. Nakakasitilangan ni manang Dona, Alex. Diyak laing pagarup. Na-aksidente gayam iti panaggapo na ijibalay. Wen nga rod, Althea. Pasensyaan nyo lakuman ni manang ko. Gapo iti inaramid na kinitata dyan. Saan mo't anagimula iti sakit tinakam, ti amak? Iso nga amok ang mapakawan na ti kabsat mo. Ngam saan kumapayla ang aday taaba ng ti pagsaritaan ta, Alex? Tinaskan ita, agtitinulong tayo amang idaw-dawat, iti pa nakaispal ni manang Dona. Agyaman na, Althea. Umay ka. Mapantay ti chapel da ito yung ospital. Kumustan ti kasasaan ni Dona Maria ading ko? Obserbaran pala ang dagiti doktor manang. Masapul ka no ama kapuot. Tano saan? Amagan no agbalin ako mati kasasaan ita ti anak ko. Mala, agtitinulong tayo amang idaw-dawat iti Apo. Iti pan nakaispal ni Dona. Barang makaamiris, kapo iti kastoy ang napagtag na, kat agbaliw tumatang. Wen manang, katsapay la kuma,
Tamakalasat pa iti anak ko, iti da ito yapan naka-aksidente na. Taure kas jay amadi, ti pakpakita kanyak ti anak ko. Ipatpatag kulat ta ti kaanak ham, manang. Welcome home, Manang Donna. Kamaudyanan na, nakaawid kamatlaangan dito'y balay. Kalpasan ti sumagmamano abulan, apa nagtalinaid mo di ospital. Wan, ading ko. Naragsak kami amin. Gaputan nagimbag kamatlaangan. Agyaman na kada kayo. Nangruna kada kayo, nanang. Oray maditi ugalik. Di dakla tabi na ibayan. Imparik na yung lata ti pamatag yung kanyak. Gapot tapod no anapatag ka kada kami, anak ko. Pakawanan nak, nanang. Maditi ugali nga impakita kada kayo. Ngam gapo itikas diyan na pasamak. Naamiris ko amin ang nagbidotak. Diyak kayo timatay adago sa sana nagbalbaliw. Katagyaman na kiti Diyos. Gapo tayo ni kanak pa iti gundaway ko amang sulnit. Kadag iti amin na nagkurangan ka nagbidotak kada kayo. Kastamatan kadag iti sa bali at tao. Maragsakan ak, gapo kadag ita amang manggagkukan ka, anak ko. Sigurado. Agbalin tayo na naragsak. Gapo iti panagbalbaliw mon, manang. Di tayo urayan adakes ti mapagteng tayo sakbay ngagbalbaliw tayo. Papagayam, di tan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.